Ikano mwancho muri gari ari tukari gari arenge eriyo gochengera ebinto bitwetanaine no gosaba kwanenga na enkwanyara ko bakugosimeka omote oyomo bose ebire togendere tasengane iyo homo Solicitor General Shadrack Mose ni gobono habaraire habamenyi be wodi agachuba gosimeka emete ekerensi ya Kenya gendete gochengera ari tukeriga ryo korende bitwetanaine aniga arenge oniga aenekiwa haswe omoyega oyonyara ko bagoko enekiwa asenseme iyo yokore ya kitutu Masabase county ya Nyamira segetiye skuru ya Nyasumi mu Solicitor General ni gobono anyare ko ba kagoikirana asenseme iyo amono mu commissioner we county ya Nyamira Erastas Mbui amo nabaraibande au hasibaga ndrego singere kirenga kyumuraibwense kyo goikirania gosimeke mete bilioni 15 Vincent Monda nagotomanya senchero goikirana. Look, what is this? That is a secret. Can I cut it? No. Can I try it? No. Omoyego yo babo mogoko manene ni gobwate insekirage asabana b'ekisukuru chikwaya mona babugi chingero korwansemo yo yagachuba. Homo Solicitor General Shadrack Mose oyorenge buno mogandi bwesiko niga babuli abantu be county ya Nyamira gosimeke mete yo korosya masingira bamaya. Lene litukoliye gosimeke mete nande buna lile litukoliye gosimeke mete nanje ngaranga Nyasumi yako na somete diganje simeko emete bobe na kolile gake naende na inu buna mogoro wa lero mwakikishe na ki aliye soko gendanka wasimekiro mote emete na matunda emete ngogerere twanyole mbengia emetengo tengo lendere lirabalietu ndibasa ko irwane mbura. Shadrack Mose ni gamentre goteba buna chinse chesiko ni gochigosumeke mete bake town ime eliokoleto bosera se chinga mone town chiabo. Zile inchi nyingine tumetembea tembea kidogo. Ukienda inchi ya New Delhi India wamepanda wamechaza miti mpaka kwa town. Ukienda inchi ya China nilikuwa huko the other day, miti kila mahali. Kwa hivyo na sisi kama tunataka tuhakikishe kwamba tumetusa na tumekusa misitu yetu na mazingira yetu na iwe bora zaidi, basi inatubidi tupande miti sisi zote. Nigo naenda babuli abasaye kweli kasomo robele bweke kancha kilikia nyota eli banyore bese yo bonjoreria igentu kende ko batebia ne kwerende yimwe ya nyota asaba saye baitu be miaka 18 paka miaka 29 na bali babwate paka miaka 35 persons with disability moligerelie amagisa ayo moicholie jifomu buya eserikali korwere chibesa asaba saye baitu asego ndoba sakode banga serikali tebwati nchere koru egasi nonye ni gasomo yegoywo omo commissioner we county Nyamira Erastas Mbui ni gatebire abantu batigo bwebi kuna bulyo bwebi omo we chinguru chomolero. Mmesikia mambo na stima ama hapa hakuna shinda? Iko shinda kubwa. Lakini nafikiri kuna kitu tunaweza fanya kwa pamoja. Hii mkora tutatupa mbali. Abana ba CPC be skuru ya Nyasumi bakolitengera litukeli nigo na baroba rure birengerere byabo. My name is Peter Mwamba and thank you for the opportunity. This is Nyasumi Junior School. I am in grade 9. Today you have planted so many trees and we are so happy to plant trees because they give us fresh air, they create employment, also they give us economic growth by selling them the avocados and also help us the community to be well green and get so much rainfall. Thank you. Kwa majina ni Nicole. Siku ya leo tunasherehekea Mazingira Day. Siku ya mazingira huwa tunapanda miti. Miti hutusaidia na hewa safi, chakula. Ritu korea mazingira ni gabokaleli arekuru kwa Moiday. Korende ligachenchwa kwa mazingira ekera machikama ya Kenya aliyo mwaka bw'ekirwibere na 10 chagete ko kolegasi. Pono iga litukeli nigo ligochengerwa asogusimeke mete ese gibone serikali nene ya chakirie elio komente namba yemete imeyense ya Kenya goiko mwaka bw'ekirwibere na 32 enyore ya mentire mete chibilioni 15. Libolyo neli merobeli kyobwate ekwegerera omote gwasimeka lero goiko kine
Vincent Monda, Ensoko TV.